Anak pakisami sa kadua, yung kutuwa, may akanag kami sa gyan na asaira. Na kataya kumbuko nuwata, tama sa gyan kaya kaloksakan. Sobrang lupulay dida ka na. Yan kanag sa gyan kaya mga ulamatan no sarano, agyan kaya asaira. Siya may kanag sa gyan kaya internet. Na malungar kami pagusya to na asaira. Tita kataw na ando may kapuna na pangin benar para tiya anta kakida agian kaya asaira na malungar kami bagi sarayagan guru kami sa kateo alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Gina na syaira benaran na wapiasakan na kumusata ka pamana sa mga ulama amya makapasa dungwani laylan ta sa Misr ang ba si Doktora Motilan malad na pamana sa mga pastor ganullah na dita pamanaman gagyan kaya mga asyaira abira pia makaraig sa masjid niya ngutubasira nagitigini dapat titu agama o pamato na kailangan na mapakaragira ang mga ulama siran o giti benar na iman tubunan ng stota no miya nag katya so pa man na nakita mo niya sa Maria kan saya yang kay mi pantay sang kaya ko anjina na syaira gen kaya agama Allah subhanahu wa ta'ala na kiya puno fitna gen kaya mga niya fitna sang kaya ummah na si kumasta Uthman si kumang khawarij ramig sa miya bunuran sa Uthman ini puno sa gen utama sa na miya ka paman na gen utafit na minipuno taman imanto na taman sa bangit na dunia nagyan ikes mas sa ummah asaw sa gyang utam ya Rasulullah akong parak sa umat na benar to kailangan na maulula isaw ta mu'jiza Rasulullah si ko masa Uthman na khawarij ya ka paman na miya maka minibago ang grupo tumyundo sa mga Shia na tiyunugop man na Shia na tiyunugop man na Shia na miya sa akong parak sila sa sobrat lugato sa firqa grupo tumyundo man na al-qadariyah al-gula al-munkirur al-masabiq yang kapag managing kaya mga kadariya didip na mga grupo pa mga didip pagulo na ni Ma'bad al-Juhani o si Ghailan na Dimashqi agina na kadariya na ungkir nira nagyang kutuwa ilmu Allah ilmu sabik man naso katanula sukulula si ko pa na din yung kada sa gingay dunya nas miya ko maging na grupo si ko Muriah masaw si mga sahaba tumyon dugo na Jahmiyah Al-Mu'attila, Al-Murji'a, Al-Jabariyah na ay sa miya katinin na si Jahm bin Safwan tilmid al-Ja'ad bin Dirham amya muriti al-Ja'ad bin Dirham na tao sa miya kadakal mabubugong sa gingan na Jahmiyah Mu'attila tinuwa man al-Murji'a al-Fuqaha fi muqabil Khawarij al-Murji'a al-Fuqaha tinuwa man al-Mu'tazila al-Qadariyah pagulunan ni Wasil bin Ataw si Amr bin Ubaid tinuwa man al-Karramiyah si Ibn Karram lagi na sa mga pidang grupo, tiyunugap man na al-irja, al-Karramiyah bin Karram. Na si Karramiyah, na orian niya man at tumiyunug man, miya kuman si bin Kullab. Di na itero na suka Quran na kalamun nafsi, na batigin da harfian bila sautin, bila harf, da tigin na maharafian na uda saut, lagu. Na ginan, so Abul Hasan al-Ash'ari, na miyayon sa giyang kutatan ni Ibn Kullab taman sa gitakyan sa Ibn Kullab na giyang uta pagisig na giyang uta masa inayon ang pani Abu Mansur al-Maturidi ginaisap na grupo Maturidi taman sa upamana si Abul Hasan al-Ash'ari na inuman na giyang kuto upaman nakapit bid'atain azimatain min al-Jahmiyah sinamiya kwa sa Jahmiyah na ito so al-irja wal qawl al-jabr al-jabariyah ayaman al-irja na huwa mujarrad tasdiq fil iman mana irja na importante na teri mga paparatian nga sa Allah na bapiangan bisaksi di gaminggal lebak sa mga amal naska na muslim ka din al-qawl al-jabariyah na initafsirun si manong si mga pedulama na tigina alladhina nafu masyiat al-abdi wa iradati na bajabariya na ibarat yan naging na rubuta may alin sa rubut na laman ita rubuta Skype kontrolon o pagkalalakaw na ka na play lakaw ay kontrol na remote ka
Nabati ginawas kanina magatras tadi. Saya pun turun. Lain dia ini saya andiran sarabut sa manusia. Ada kapaarian, siko pengelebak niyan. Nama ada dek penen mga tao, Jabariyah. Suka pergi suku masa. Nagiang kanina firqah, Maturidiyah wa Syairah. Namiya kaswasiram sa gina falsafah wa ilmul kalam, mga filosofiya. No kadala si mga kitabiran na ito kada kalam na la tajidabat mihalui sa hadis, mihalui sa Quran, nagi ada. Adir to na mga katero mga ilmul kalam, mga filosofi, pamilosopunda. Bulaburo naging ta mamina si Ar-Razi, wa siya IG, ako siya sagina na Asyairah. Sa Maturidiyah na si Barzawi, wa Nasfi, wa Tiftizani, si Pangwa Maturidiyah. Tama sa mimbalian na may mga sibesiran sa grupo na Asyairah, ako Maturidiyah. Taman sa pagi sumasana ining kariran so sifatullah subhanahu wa ta'ala. Laidag yang auto apenus wallah. Asiku kida ke alayon Rasulullah. Siku kida det niyan. Kida det no pamanak wallah subhanahu wa ta'ala akadna. Dia mau geriranan. Taman sa upamana yang kana ingkaru sifat az-zat al-khabariyah na si Abul Maali al-Juwaini. Ay sa pamana isa awalu man zaharat tilkal bidah. Ayun pamana isa ron kiapunan. Tama sa giyang kaya kuri mutaakhirul asyairah. Giyang kuri pamana magingaran sa mga asyairah. Na piyak sukadaglan ko pa laydo giya sifatul ulu. Na inukiri rampan na khilaful mutakaddimin. Sumiyaw na asyairah na nabayran ni ingkar. Gina siya sa kitab. Nano pa usay nang uso kitabo. Taman sa kiyaw man pamana pag sumasa. Kiyaw man ang pansaw pamana kiya suldan siram sa pada grupo. Akapit. Kuburiyah. Akapit. Wasufiyah. Laman to. Kuburiyah wasufiyah. Mini manunan nakapit giyang kanan nakuan. Ilaman. Yang anak kuburiyah na gina sa mga tao apsi plaw yan diran sa mga kubur. Isap na kapitiran. Allah wala mabayran di pamago sayo paman na mapadala si ko kapitawin na si umakitab na gina ni maaliron. Ino sabi sa kiyalo niyan sana fasarat bidhalika firqatal asyairah firqatan thabitatan mustaqillan jumiat akhlatan min al-madhahib. Tama sa mimbal lagyan ko ta firqa al-asyairah na firqatan thabita miya ka paman na miya kasi baya firqa mustaqillatan na misaw sa jumiat akhlatan. Ay man ana nagyan ko ta kapitiran na miya timo-timo ang bida-bida sa punan. Anak kinwa sa Jahmiyah, kinwa sa Mu'tazilah, Sufiyah, ginan ipaman na matitimusan so giyang uta pamikiran. Aging kaya may pantang sa Asyairah. Fasarat mu'attilatan Jahmiyatan fi sifat. Hati-hati mimbalitigan sila na Mu'attilah, Jahmiyah, siku sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Airan kaunutan. Qadariyatan, Jabariyatan, Jahmiyatan fil qadar. Qadariyah sirampan, Jabariyah sirampan, Jahmiyah siku qadar. Murjiatan, Jahmiyatan fil iman. Laman lagi ang Asy'ari. Mada kalau paman api yang waniran si kumang kapitiran. Na pamana miya kasusaw gatiran lagi ang koto pamana akidairan. Yan ikap pamana katitimbol lagi ang kanan mipantag sa giyang kaya Asyairah so Samarinian naginan ni pamana nabasi kumasok sahaba na dakilita pamana dinidiscuss sa mga sahaba at tigira nagiya pamana kuan ni aloy kailangan na kawara din sa hadis kas sabab sa kailangan na mapaka reagiran ay sabab sa mga sahaba na suparateran na sumiyali sa hadis kaya usay no Rasulullah si sifatullah o miyali sa Quran nagito niyo no taniran sa pamana din niran pamana din na basirap miya mimikiran ino diterima na yung pamikiran na giyang kaya pagalinwa na sa Quran na sifat na alin tanong di miyali o pamana mga riwaya lain din ayan ni kakampat apa na punto agyang kaya mipantag sa giyang na napakaisip. Guru mi adna ikatlo pa kay mi. Agyang kada na Asyairah. Na ato na pakapon yan. Anda nan mi akapo na tao di na kipaw diron Asyairah. Benan makapopon sa ngaran na to. Ang ngaran na nganin sana punan yan. Ako ginaman namin alin ka Maturidiyah na
ato na yung video nira. Isa-isa po na, no? Ato na yung video nira. Paano ka rami liwanag? Bipantag sa gyang kay Muassis. Siya po na nagyang kay Ash'ari na tiran si Abul Hasan Ali bin Ismail al-Ash'ari. Apa na apo panguno Abu Musa al-Ash'ari sa sahaba. So Abul Hasan al-Ash'ari wani ayan yan ama na sunni. Naba Ash'ari. Ahlus Sunnah wal Jamaah. So miyapat so maiyan si ko kaundan niya pan na miyang arma so inaw Abul Hasan al-Ash'ari sa isa ko mga imam o Mu'tazila si Abi Ali al-Jabai. Si Abi Ali al-Jabai na imamo mga Mu'tazila. Na taman sa ron miyang biyat kanyan si kum mana agama Mu'tazila, grupo Mu'tazila si ko suldam فنشأ الأشعري على مذهب المعتزلة قرابة ال40. Pemanik 40 ra kuno pa mamiliki ni tarbiya nun. So Abul Hasan al-Ash'ari. Na taman sa paman nagigito ipanakiala sugira na paman na ay na miyaso agama. Miyaganad na mele na sagyang kaya paman na Mu'tazila. Na barang-barang upama na mga tanakudat. Ada sebagian tiyan. Tanakudat sa paman na susupa ka ama kapit. Taman sa miyawas kaniyan si iku madhab Mu'tazila. Taman sa paman na mimbalis kaniyan inawan niya sa Mu'tazila lima wujida min tanakudat 'inda al-Mu'tazila wa as'ilatin la yajidu laha ijabatan. Auto tigil ana mga tanakudat na des sebagian upama. Na taman sa miya kakuha sa ilmo si ko Ibn Kullab na pikapitan niya mano to. Ta'athara bihi. Pana daw sa diskana di maganad sa ilmo na miya so ay naging otak pito Ibn Kullab. Si ko mga sifat wa kuan pamana mga sifat wal iman wa qawlu bil jubr. So yang mau sitan so kumiyapos. Taman sa miya warokman sa sutigiran aso Abul Hasan al-Ash'ari nami petu si ku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siwa maganing kawafat nami batian so sifatul ulu so 5 wa Allah subhanahu wa ta'ala so buntal Allah subhanahu wa ta'ala. So mga ulama nami pakazamiya paman nami khilaf sila sa giyang kanan akya tubat kuno Abul Hasan al-Ash'ari. So pud na tigiran na so Abul Hasan al-Ash'ari nami petu si ku Mu'tazila sa anya manti pikilay nas kanyan na pagunutan niya so Imam Ahmad. So pud na tigiran na so Abul Hasan al-Ash'ari na lam yaji anil ara al-kullabiyya bil kulliyya bal baghi alayhi makhlutan. Pamana milis kan Ahlus Sunnah wal Jamaah na ugay na na malalambas yan makukuha niyan ko Ibn Kullab. Nagina ni ko ni Ibn Taymiyah. So mga natigiran na yara anna rajul Ash'ari li madhhab ahli sunnah ruju'un kulli kamil. Pana kumpletun pana mipetu so bimbalingan so Abul Hasan al-Ash'ari si ko Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa hadha ra'yun khati ghairu sahih. Ini sagiyan kaya usanan na nabagina tigini mabagra katero, ribat. Ginan so Abul Hasan al-Ash'ari kanya ni paman na mambal si ko gyang kaya Asy'ari apa gunutan na gyang mga pede sahabat ko mga to. So Maturidi ami aloy nga na si ayaw manimbal na si Abu Mansur Muhammad bin Mahmud al-Maturidi. Kanya mimbal sa gyang kanan agama Maturidi. Dia mabu niya ako mau sa ilmu ko madhhab al-Kullabi tama sa gyang mga sifat ami aloy na niya ko na sa kita Ibn Kullabi. Iwi na si Ibn Kullabi may alam siya na lam yaltaqil Maturidi. Dan yang tiga mituna so Ibn Kullab gyang uta Sheikh magagama sa gyang ta Kullabi. Sa usa kaya paginti siya gyang uta Kullabi na gyud kaya paka kunin sa ilmo. Nagina na Maturidi sumisibi maus kanyan sa grupo niyan. Ayami deno Maturidi gusto kuan Asy'ari na may alin sayapan katya sugi may aliron muqaran tu bain al-Asy'ari wal Maturidi wa atba'uhum yatawafaquna fi umurin hadhihi ahammuha.
pamana giyang kaya Maturidi ako giyang kaya Ash'ari na adna pas importante tigyan agi umur agi patun tigyan klase na ayaran may sasasiranon pana ithbatu ba'di sifat wa hiya sab'a so pito sifat ay nisbatirang wallah na may sasasiranon so ala ilm so al haya na may sasiransan pito sifat ikadua na giyang uta kalamullah nafsi ma'nawi na may sasasiransan giyang uta Quran na bila harf wala saut ni gitu tigyan ni manera sa gito kalamullah nafsi ma'nawi lagi sak tanu na pipikiran tanu to ayira sa Quran na piyakata na sususot ang harap na pun ko Allah subhanahu wa ta'ala siya na paman iniwahi ko iniwahin niyan ko Jibril ko Muhammad na sautun wa harf na sira na di apagad agyang uto harf agusot ikatalaw na agyang uto al-iman mujarradu tasdiq lagi na al-iman mujarradu tasdiq na kakapitan ni Ramnanan Abu Muharabatul Mu'tazilah yang utam mujarrad tasdik lagi yang utam suparatia atira important na piarate nga sola na muslim kadi tapi adi kami gelebek na makaliliuto ko dimi sa saugo iman awal iman kita Muharabatul Mu'tazilah yang utakap diran di pamana diyan di maka isusupak arang sa Mu'tazilah ana mga pedekapit Mu'tazilah mabunap supak niran mamburo siyan paman di miki laide Yesus na mga sabay mapabasa ng kandidibit inop kulit tanurunan wa yakhtalifuna fi umur laman nagyang kayo paman na so Asy'ariyah o Maturidiyya na panami bide nira nakapit napku masata sagip ngiro al Asy'ariyah wal Maturidiyya ahlus sunnah wal jamaah ay dapat nagyang Asy'ariyah o Maturidiyya na isasad na kapitiran kaya basta makambide sila sa kapit na makambide sila sa grupo Natigo Rasulullah na ayat pag-asul sa surga si kupito pula wutlo na isa-isa grupo. Doon yan tiro by dua grupo. Nagito ipaman napakay sini paman si mga tao. Adi na tiro na ahlu sunnah wal jamaah al-Asy'ariyah wal Maturidiyya. Na may kamide siya sa kapit. Bulaburo na giaqida na kailangan na paman na isa-isa kapitan nagyang goto tataron yan ang kalim niya sa kanyan ibang kabna. Paganeron al-Asy'ari. So Abul Hasan al-Asy'ari si katubatian na isbat niya so sifatul ulu wal istiwa wa sifat al khabariyah kal wajhi wal yad yana so katubatu al Asy'ari so Maturidina so sopak na so Abul Hasan ikadua na so Abul Hasan al-Asy'ari na yufasir kalimat at-tauhid wa syahada bil ibadah ita tafsiran ko tauhid asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah naso simba wallah wa ala hada wa huwa ala tauhid Ama kathir min atba'il mutaakhirin na fayaqawna fi syirk. Nagugid na sabad kung mga minibago at pangori at mga Asy'ariyah na masusupak irang unanan. Kasausas di siya di pamana di siya di maka panakuto. Yaqawna fi syirk wa yufassiruna al-uluhiyyah bi rububiyyah. Tafsiran ko uluhiyyah na rububiyyah. Adin tero nagyang oto asya mana uluhiyyah na gitu tingin aswala na yang adin swalla na di rezeki. Lagi tafsiran nabe rasad nako nabe tafsiran apa na baso ibadah ala mustahiq lil ibadati siwa ikatla bida dirana so Asy'ari na madhhabiyana inal Asy'ari ala madhhabil jahmiyah al jabariyah fil qadar aya madhhab Asy'ari na kunay ban sira ko jahmiyah al jabariyah si ku qadar so Maturidina si panami ranamik si ku ahlus sunnah laman to so Asy'ari na masmarani ku salaf wa ba'd an ilmi al-kalam mawatan si mga ilmo kanatigan na ilmu al-kalam wa tajahum min al-Maturidi ana sagiyan nga mga Jahmiyah sala ko si ito Maturidi na makarani ko Jahmiyah yujadu fi atba'il Asy'ari wal Maturidi man yuwafiq ahli sunnah fi bab al-iman wa yadkhul al-amal fi sabad ko mga kuan Asy'ariyah na makayon silang si kukupit wa ahli sunnah wal jamaah so al-iman bi tasdiq manana اعتقاد bil jinan wa amalu bil jawarih tasdiq bil ay manana gyang utapapara ay manana gyang utapaparatian gyang kuto perhatian kau puso ka ay plapiatul dilaka awu dinggal lebekan gyang uta jawarih mga anggota ka gyang uta mga sugun Allah Subhanahu wa taala itu sambayang kapamuasa gitu kama wa anna fi man yaqulu bi madhhab murji'atil fuqaha wa sa'ati haqiqa ana biyana tama Husainin una
Ikanam, nagyang kutwa, tariq ma'arifatin nubuwa fil mu'jizati faqat. So mga syaira na ayran no okay apa nakapknarayran kung nabi nasi kung mu'jiza mo. So maturidi na naba. Masusubak siran san asisiran maka rarani si kung mga okay lala no ahlus sunnah sagyang kana na masala si mipantag mga nabi. Agina ni paman na summary agyan kana na ipantag sagyang kaya asyaira o maturidiya. No. So mga pedasit man na disi ka mapakarayag nasa pedaoras na so isang ulamatan na pamagusin ng tanong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.